Ki nong yalam jong kaseng Confederation of Riboy People mentakas ngi kelawan syakmat kilat pathai kubor ban penpau pat ba kat kum gajing lap ke jongki lingba ka RTI halor gajing bombiang ki kot kisla jong ka Meghalaya Industrial Development Corporation Limited ban bu eka karkhana trekam hapuk kasnong bernihat bat gajing kurup bian kani ke company yaki jaka bamarjan jong ka karkhana. Nakal yang ubak pateng Marsing Working President ke CORP ulaya thu shikilat pathai kubor ulaong bakani ke company kamdan wat tangkalan agreement lani ke dulir ban aibor ya kani ke company ban bu eka karkhana ha ketika jaka kabakham sengulingo syuk kalong bakati ke company kamdan satya wat ikikot nakal yang karaj. Kaseng CORP kalabu eka jingkeli manu ba aibor bat kumno ketika company kayo ban bu ya ketika karkhana klaim kikot kisla ba aibor yaki. Nakaliang ubak pateng ula benrap nakaliang keseng CORP kan but din ya kan ikakam. Teman-teman nakaliang jungi ka Confederation of Riboy People ngiwan khmat ki press ki media man penpau syaki pajba habai dai bat ketika jaka jongka MIDC angtai hapo berni. Nakaliang juga seng kala pan nak RTI nak office jongka MIDC. Dadin bagi layo ya ka jubab aka sitrik Ogos. Kapelengo ingi gaseng ba katay ke jaka jongka MIDC yang tepo bernihat ba kim syem lala ban provide kawairu ka dokumen tena kaleng juga seng milayo yang kena jubab ba kim don katagalan agreement kim don kino lagi kot kislah aga bedai bat katay ke jaka tena kaleng gaseng mi penpau sya kipat ba kumno kena ka MIDC kala ban kam ya kena ke jaka po berni klub dikot kislah ke babiang bat milawat jing tip runa usin jong garaj merwet bagade ke jaka te kahap apo garaj merwet dewat ka kot kasla na garaj ro kim syamladon kat kum kane ka RTI ka ba ngio tinageleng jong kaseng ha baidei bat kane ka kam nginang buddin bat nginangya syakmat ba hadu bandalap ya ka jing sisya namar kat kum ka jing pau ha kane ka RTI ka bangilapan ka pau baya kane ka jaka ka MIDC kala syuklun klam ikot kisla tinageleng jong kaseng ginawat nangai syakmat banlap ya gajing sisya bab lada ka MIDC kamla ban pendiang ya ikut kisla dinagaleng juga seng ngin sapek kai ka banun kam banle tokat kum gajing keli ka ba ngipan leng ba ka MIDC ha ka baide ba ka jaka hapo borni kon ngipan ya nadu ubnayu nadu uno usnem ba ka government kaya MIDC kala shim ya kena jaka hapo borni ti kaneru ki khamla ban jubab pat gabaar ngil apan ya ki detail jongka land agreement hapeng kasnong lene garaj bat ki beneficiary kataru ki khamla ban jubab kabalai ngipan ya ka total area jong kate ka MIDC hang te hapo borni hat kataru tim semla ban jubab lene ngil apan hang le ba hatola dadai ka jaka ju private kadon em ka compensation nabenta kite ki nongchong snong ladai ka private land kataru ki khamla ban jubab te deina tagadaw na galyang jong kaseng hagbade bat kane yong bangin yat be syakmat adu bangin dalap ya gajing sisya ka jaka jong no katay hangte po borni kabala kenrup na ka MIDC